تماشاوان هیجان جو واشنگتن از استودیو دنگ امریکا دم باش. اما دیسا د برنامه کردویزیونی و هفته د چندین راپورتونه پیش وار. تماشاوان دلال دم باش. سیاسیون نافدار و سرکومار بری عراق جلال طالبانی روزهای سه‌شنبه لنخوشخانه که بازار برلین آلمانیا کجا داوی کرد. طالبانی 84 سالی بود و جمعش به نخوش بود. طالبانی در سال 1975 ده لگل حوالن خو یکیتی اجتماعی کردستانی یعنی که آوا کرد بود. وی در 6 نیسان 2005 ده دهل بجارتنا یکیوین ده بود سرکومار عراقیه نه عرب. وی در 20 ربندان 2012 ده جبر درمان کردن چوب آلمانیا و پشتی باشپونه جالب کردن زوری بود هرما کردستانی. جبو مرنا طالبانی لهرما کردستان عراق 7 روز و روزاواجی 3 روز شینی حتی راگهاندن. ده پیوینا برای اسکایپ ده عبدالکریم ساروخان سروگی مجلس رهبری یا کانتون جزیره کجا داوی طالبانی و هاشی رو ودیکه. یعنی براستی دو بیاره کی ولو غمگین ایدی هات بر بهی مشفا کوشکرنا بریز جلال طالبانی مام جلال براستی بیاره کی پر غمگینه ام به پر غمگین بون به کوشکرنا وی نجبر کو مام جلال طالبانی گیرو کی خویت تجی زنگین کو خدمت اگلی کرد کرد نه تنی سر اصلا پارچه باشوری کردستانی لی هما سرانسری هر چهار پارچه کردستانی و اروپای دا بریز مام جلال رولکی وی سرکه جبو دنگی کو دنابرگلی کرد دلیست وک هیزه کی سرکه جهیزن کردستانی رولکی ولود لیست و جهیزه دترجی بریز مام جلالانی توم دایم هولدانی ویجبو چهار سرکرنا پرسگیری که گلی کرد هم لباقوری کردستانی به هفدیتنی خویی کو بریز عبدالله و جنان را چکر بون پر هفدیتنی وی هبون جبو دیتنا ری کی چهار سری همان وقتی جبوی روز آوا باشوری بچوک یانجه سوریای دا هولدانی ویجبو چهار سری وکی دیجی بسالات جی پیشمرگیتی رانشتی چکل ورانبری رژیما سلام بعثا شوفینیست هر وها ایدی د مرحله خوی داویده جی قاعده کی پر مزن شگل دابو آواکرین در دور خوی هجمال کی پر مزن سیاست مدار و ریبر دابون چکرین جبروی جیان پر بغمگینه بتایبت جی دبی مرحله حساس و ایران تیز درباز بین کو ام تجی حوجدار بریز مام جلال طالبانی بون کو کاری بو رول کی مزن د چاره سری پرزګری کې د حاجی بلیزه شخوا دنجی هاتبو سال 21 کو ایدی چاره سریش پرزګری کا گلی کرد و کردستان به تواهی جی چه به ام دوی باوری دبون بریز مام جلال و رول کی سرکلی استبانا شخوا د بری کو کوچ جیبکه کوچا داوی پر علی گروپ پشګری شورش روجاوا بودوی علی دجی پر هولدانی وی هبون د علی کاری د معنوی مادی پشګری ریخستنی سیاسی دیپلماسی رول کی وی سرکه هبو همان وقتی جی ایدی شون خوا مام جلال میراث کی جتکوشین و خبات شون خوا بهشت او باوری مهانه کو هفبندی وی حوالی وی پارتیا یکیتی کردستانی یعنی که رولا کو مام جلال دابو سر ملی خو وی رول جی بلیزن و دها بهتر جی آرمانجی کو بریز مام جلال جیانا خو تخبو خدمت اگرد اوی ببن سری و آرمانجی کو وی پس دلی علی دا انجام کاربین بیژن تبدرا کردستانی گلی کردستانی توایی ایدی شخصیت کی وطنی شخصیت کی دیپلماسی شخصیت کی سیاسی شخصیت کی نافدار زنگین د فکری خدا د چاندا خدا وندا کر نه هناك شروع کرد دبیجن کردی روجاوا امریکا لاوروپا خودان رزگرتنه کن نه گرانیا وان چه بویه بلکو اگر پشکری بدن باشور دکارم پرتر مثلا باشور بلکو پرتر حسانتر به باری وان سبکتر به و هر وها yani hemen dema ve bıcartının pektina herama Kürdistan'a işi referandum pek aynı yani
و هون دکارن زمینک هیک و هون خب نزدیکتر بکن بلکه هون هزاخا در و کار بینن جوان علی کار بون اوجی هلبست خاطر گوادی برز رحمتی طالبانی باسکر رولا که لیست یعنی بگشتی نه وک یعنی که لبکی هرم کردستان گشتی اوجی دکارن پرتر علی کاریا بدر رفبریه و زمینک هبش واهی گلو يعني نهاج بوما امتداد كمية كردستاني هي تجي بينا نخب بينا نفكيري نجي يعني هيج فرقا ملتي مي روجافا ملتي مي باشوري كردستاني باكور وروجلات شنو جبوينا برجواندية قالي ما تشد خاطئ أمي على جري ويبن يعني تم دائما أمي بجري برجواندية قالي قبل لأن مسألة كي بشتاكي بجري كي جبوي كي تشبيجي كي دستقدانية بدي الباور كم ريبابريا قصة 4 سنة عمري بينا شيء 108 بينا ومجنون راجي بربع فاكرني بتشيل لأن هريما باشوري كردستان جيساري نوتي بسرهدان انتفاضة وقت كدس فكري حتى رجع إيرو هيا يفديه هيدا كسر عرض يفديه ما يفديه إمكانات يفديه تكليا وانا باشوري كردستان هنا يعني أوانا براستی سرکردن جوار دقازن تو دایم آماری گیری وانا او گاوا کی بر روز آغاز وره یعنی ایدی سینور نبرا ما باشوری کردستانی ده گرتی نمینن تکلیه خب مرا خورد بکن فدرالیا راپری سوریان جی ریبری قصر ایگناس بکن بین زمان آلی گیری پروژه پیشگیری و نابن دوی ملی ده امجی دافیانی مجی هن دوی ملی علی گل مل باشور ده دما کوچون رفراندوم که گل مجی بریارا خدا بریارا ویجی آرمی بو دوی علی ده امجی پیشگیری گل خونه هر وها وزارت دربه امریکا جد درباره کوچ داوی یا جلال طالبانی ده داخویانی که وشاند او خمگینی خوانیت سر زمان ده داخویانی ده سرساخی جمال باتا طالبانی رخواستن و بحثا گرنگی جلال طالبانی ده سیاست جهان ده شکرن هفکار مد داخل شمود درباره کوچ داوی یا طالبانی ده برای سکایپ هفت بیبینی کلیجل عمر شخموس اندام دسته دمزرانر یکیتیان اجتماعی کردستان را پیکانیه مام جلال نکتنید جیان خدا بلکو دو کوچ خدا جی و خدمتی که مثلا جگل عراقی و گل کردستان عرب که او جی بچه گه ممکنه کوچاوی و مراسم کوچ کرناوی و بشارتناوی ببا صدما نزگبونا سیاست مدار و هیزن سیاسی عراقی دگل هیزن کردی دا یادی لو کردستان بخوا و ببا فاکتری نزگبون و یک گرتنا ریزن کرده ندورة بشارتنا مام جلال وبرنا ترماوي ببا صدما خستنا قرو بلند كرنا مورالا خلقي الكردستاني تشاوا باشا الروجا ايكاتي دي بيني بشتي وغرا مام جلال وانا كوكي ودوبندي وسيبندي هذا ناف ايكاتي دا بو رزقرتنا كيش بو بيروريا مام جلال ندورة جو یک ریزیکی نو پیدا ببا خود نمازه لجیر فشاره جماور و کادروین یکیتی اورته و خواره یعنی از زانم که گلک جاران دناف تفگرن ولاتین جیهانا سیاده پاش کوچا داوی سروکه کی مره دو تندنسات بينا جاري وهاي دبس دما ناكوكين قالكي تويجو جهفكتن لقالك جارانشي دبس دما يقرتنو بهفدورا كاركرن از هيفيدارم آلية ددواوي لكردستاني بسركنا هيفيداري يعني توصع بيش بيندكي هر دوكي يعني تشتيقو از دبينم نوها دو از دقل هناك هوالا دا پايديم لهمو آليا داش بو سرخوشي وانا من هست کرد و آمادگی زیادل جمان هیا که نزدیکی هبن با دورا کار بکن. کاکومر اگر تو امبری خود این کارزمای طالبانی تدیدی کارزمای گلک بهس هبو اگر هندی بو کولاین ایکتی همود لگ وکو هاف پیک ورونین کاری به هفرا بکن. چما طالبانی وکو سکرتری گشتی و خدانوی کارزما بهس نهشت مرکزیت دپارتاوی دا درست باد. چما هشت او جهن بریارا دپارتاوی دا درست بن. او كاركتر لجم هناك سركردي الدنيا روشلاتا نابين ديتن وما قال لك جاراش يرد قوت ما بخوش يرد ياز رجاتكم بير لباشا روجي بكا دف جوان بلاس كرتنا بقرا وك ياسر عرفات مكا
لێ ئەو ji ber ku siyasetmedarekî Rojhilata Navîn bû gelekî jî hewlda ku hinek struktûr û hinek binyada dabîna amade bike paş ku li paş xwe lê maalesef pêre negihîşt nexweş ket yani ez agedar bûm ku dixwest hinek ava babêje ji bo peydakirin û avakirina hinek organên yekîtî karibe paşwî berdewam be. جنابێتە یەک شوان کە سابووی کوتە شیاتە هەوڵدا ناوبەریە بکردنێ بەراوی یەکێتیەدا و نەوشەروان مستەفا و ئەوژی دۆستێتە دێرین بووە گەلک توژی نێزیکی ویژی بووی چما هەوڵێتە سەر نەکەتن ڕێگرتنە جودابوونە تەفگەرا گۆڕاندا ژەیەکێت ez ji bo mêjû bêjim û wijdanan bêjin Mam Celal amade bû bo rêkeftin û hemû daxwaziyên Kak Newşirwan qebûl kirin. Lê malesef xuyaye Kak Newşirwan biryara xwe dabû gociyê bibe. Ya din tiştê got min bala xwe daye hinek hevalê got berê endamê Mekteba Siyasî Yekîtî bûn û digel Kak Newşirwan de bûn li dijî wê bûn got ez navbijî bikim digel Kak Milazim Umer de û em serkevin di vî karî de. Li aliyê Yekîtiya Niştimanî jî hinek endamên Mekteba Siyasî li dijî wê ya bûn. Li Efrînê jî şîna Celal Talabanî tê girtin. Ji bo vê sedemê koneka serserxî hatiye vekirin. Newroz Reşo ev rapor ji bo Kurdvizyon şandiye. Partiya Demokrat ya Pêşverûya Kurd ji bo kûça dawî ya Sekretêrê Giştî Yênekê û Serokkomarê Iraqiyê berê Mam Celal Talabanî civata sersaxiyê darxist. Endamên partiyî siyasetvan hezkirin Mam Celal tevlî civatê bûn û keseyeta wî ya welatperwer bi dilsûzî bibîr anîn. Cenab-ı Mam Celal ji aliyê Iraqîyan ve hat hilbijartin serokê Komara Iraqa Federal ew dema ku Mam Celal qedexebû vegere xaka Iraqê û pişrebû serok Komar bi rastî bandorek wê erênî ne tenê ser Kurdistana Başûr da lê belê li ser seranserî Kurdistana mezin dal her çar parçeyên Kurdistanê Hemû nêrînên di civata sersaxiyê da bi xemgînî birêz Mam Celal û rûla wî ya berçav di yekrêziya mala Kurdî da anîn ziman. Rojek xemgîn yani li cem milletê Kurd hemû milletê Kurd li her çar parçeyê Kurdistanê heqîqeten em gelekî êşîn îro em wek milletê Kurd wek milletê Rojava îro em bi hêvî bîn Mam Celal di nav me de ba ji ber îro milletê Kurd hemû bi hewcî Mam Celal bî me Mam Celal ji nav xwe henda kir û îro roleka wî me giring hebû gereket vê wextê de nav me de bû. Mam Celal bi carekê nêj bîrkirin wê tim bimîne di fikr û ramanê me de Siyasetvanan te kes kirin ku Mam Celal weke endizyarê dîplomasiya Kurdî xizmeta doza gelê xwe kiriye û hêvî bû ew şahiya serxwebûna Kurdistanê bijî. Pir li ber dilê me buhaya lê mixabe bar kir ji dinya xwe çû em jê li pêwî herin gelekî serçeya xwe li me dikir hevalmendiyê wana bi me re me bi wana re tiştekî pir hêja bû ku pê tevgera Kurdî tevî li Kurdistanê her çar parçeyê Kurdistanê jî ser bixwat. Yani pir ez hêvî bîm ku Mam Celal hêro Kurdistanek mustaqil bibîne mixabin yani qedayê Xwedê ji ême xwestekoma mastirbî rûçû kûça xwedawiyê em ji wê re bêjin ve hesib silamet di gora xwe de Mam Celal diçû beste milyona Mam Celal çûn xwe hêştin. Hêjayê gotinê ye ku rêveberiya xwe ser li kantona Efrînê ji bo kûça dawî ya Sekretêrê Giştî Yênekê û Serokkomarê Iraqiyê berê Mam Celal Talabanî şîna giştî ji bo sê rojan ragihandiye. Newroz Reşo, Dengê Amerîka, Efrîn. Referanduma Kurdistanê hîn babeta sereke ya Rojava Tirkiye, İran û Iraqê ye. Bi taybetî Erdogan roj bi roj gotinê xwe ji hişktir dike û li ser vê yekê wî serdana Îranê jî kir. Referanduma Herêmê Kurdistanê hîn babeteke herî sereke li Tirkiye û Erdogan di axaftinên xwe dihû de gotî bû ku Tirkiyeyê toleyên nû li ser Bakurê Iraqê danin.
هر وها اردوغان د دربار رفراندوم ده سردان ایران کرد و به سروک ایران روحانی را هات با هف و آخافتنک لسر referandum Heremi Kürdistan'a pekani. İran ve Türkiye olarak bu konudaki kararlılığımız belli. Vak İran û Tirkiye biryara me divê derbarê de diyar e. Danûstandenên me wê li gel hikûmeta Bexdayê bin û em pênasînê bi referanduma hikûmeta Kurdistanê nakin. Wek hûn jî dizanin, me hin gav avêtine lê tolvedan wê di demên pêş de girantir bibin. Babeta serekeya me hersê aliyan referandum e. و ما برێژی گوتبوو ev referandum nerewaye. Serokê Îranî Ruhanî ji got ku em piştgiriya Iraqê yekgirtî dikin û em diş guhurtina sinûrên coğrafîk in. Niha referanduma Herêmê Kurdistanê bûye sedema nêzîkbûna Îran, Iraq û Tirkiye û her sê alî biryara bikarkirina bi hev re dane. Şîrovekarê siyasî Özcan Tikit li ser serdana Erdoğan ya Îranê dibêje? Em dikarin bêjin sedema vê seredanê referanduma Herêma Kurdistanê ye. Her du alî piştgiriye didine hevdû dijî vê referandumê. Piraniya Hemalatiyên Herêmê Kurdistana Iraqê piştgirî dan referandumê û ew vê referandumê ji bo çarenûsoxa gel li giring dibînin. Lê cîranên wan vê yekî wek gefek dibînin. Di demen dawî da asta nijadperestî li Tirkiye zêde bûye û gelek êrişan li dijî Kurdan, Aleviyan û penaberan pek hatine. Ji bo pêşîgirtina wê kampêneke nû li Stenbolê hatiye destpêkirin. Platforma Durdê û Platforma Antîkapîtalîstan di duyê cotmehê de li Stenbolê bi civîneke mezin kampeyna li hember nijadperestiyê da destpêkirin. Civîna li hember nijadperestiyê bi beşdarbûna gelek saziyên sivîl destpêkir. Platforma Durdê û Platforma Antîkapîtalîstan di metna xwe ya hevpar de diyar kirin ku di van demên dawîn de asta nijadperestiyê zêde bûye û li ser vê zihniyetê jî li Tirkiyeyê êriş pêk tên. Her wiha ew dibêjin ku nijadperestî li hember Kurdan, Alewiyan, Romanan, penaberan û li hember gelek kesê din jî tê kirin. Ji platforma hevkariya penaberan ya Avustralyayê Mark Goldkamp li ser kampenyayê ji dengê Amerîkayê raxivî. Wî got ez hewl didim ku di derbarê rewşa penaberên li Tirkiyeyê û nijadperestiya li hember wan tiştekî bikim û lewma jî ez hatime li vir. Her wiha Goldkamp nijadperestiya li hember Kurdan jî nîrxand û got Türkiye dev ji êrişa li hember Kurdan bernade. Serokkomarê Tirkiye berê qala aşiyê dikir. Niha jî li ser Daişê êrişî Kurdan dike. Iraq, Tirkiye û Sûriye di derbarê referandumê de heman tişî difikirin. Ji ber ku naxwazin Kurdistaneka serbixwe bibîte êk. Li gorî min organîzasyon ku li hember nijadperestiyê gelek giring e ku alîkariya Kurdan bikin. Du hefte berê li hember cenazeyê dayika parlamentera HDP Aysel Tuğluk li Enqerê êrişekê pêk hatibû û di encamê de wan cenazeyê xwe ji bo veşartinê ji Enqerê birin Dêrsimê. Ji platforma li hember nijadperestî û netewperestiyê raweste Yıldız Önen jî dibêje ne tenê li Tirkiyeyê de heman demê de li seranserên cîhanê nijadperestî serî hildaye. Önen dibêje Tirkiye di referanduma serxwebûna Kurdên Iraqê de jî nijadperestiya xwe nîşan da û Serokê Kurdistanê Mesûd Barzanî wek cihûya nîşan da. Güney Kürdistan'daki referandum Di pêvajiya referanduma Kurdistana Başûr da jî digotin me gelek da Kurdan êdî Kurdî dixwazin. Ji aliyekê din ve jî li hember serxwebûna Kurdan û mafê serekeya sekinîn. Nijadperestî serî hildaye û çi qas diçe mezin dibe. Em jî bû ku li hember vê yekê çi bikîn hatin gel hev. Hêjeyê gotinê ku Platforma Durdê û Platforma Antîkapîtalîstan diyar kirin ku ew ê li hember nijadperestiyê dê li Tirkiye û cîhanê kampeyna xwe berfirehtir bikin. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, İstanbul. Êrişa li Las Vegas yasayên di derbarê biçekkirinê de dîsa anî di Rojava Amerîka de û di vê êrişê de 59 kes jiyana xwe ji dest dayîbû û zêdetirê 500 kes ji birîndar bûye û welî xuya dikî ku ev babet yê nîqaşên nû di derbarê biçekkirinê de veke. Ji pencera hoteleka Las Vegas çekdarekî teqel li temaşevanên ahengeka pir qerebalix kir. Li destpêkê xelkê hizir kir ev dengê yariyên agirîne ji berî tirs û sehem bikefte di nav wan da. Teqekirina Las Vegas xirabtirîn yeke di dîroka serdema Amerîka ku 59 kes tê de hatine kuştin û pitir ji 500 kesên dî birîndar bûn. Peyvdara Koç Kaspî dibêjit ev bûyere jîriya Amerîkiya naşkênet. The memory of those who displayed the ultimate expression of love. Ew kesên hestê viyana xwe diyar kirin di vê bûyerê da ji nav naçin
و اول نمونه که روح و هست امریکیان نای دشکاندن. پلیس تقیکر لاس ویگاس بناو استیون کریگ پادوک یه تمن 64 سالی ناس کرد. اوج دورا مسک یا ولایت نیوادایا ولدم تقیکرنی 20 پارچین چکی دگل هبون. پلیس دبیجتن 47 پارچین چکی جهوتل و مال استیوانی دگل قباره کامازن و گلان دیتن. کار به دستن پاراستن دبیجن مارلیو دانلی یارا تقیکر لاس ویگاس لفلیپینه بو لدما بویر چه بو و لسر داخوازا وانگ هشتا امریکا کو بهیوینه او آلی کار بر بو دیار کرنا اگرین هرشه. از نکارم جهوی یه نها دیار بکم ام دزانین لفلیپینه بو و ما پیوندی دیگل وان هنه. اولدار جه توایا اولن لامریکا لواشنطن و پایتخت لحفاتن و دعاو نویج بو قربانیان کرن و داخواز جه کنگرسی کرن کاره که بو کنترول کرنا چکی بگرد لی سروک امریکا دونالد ترامپ و کوماری دبیجن اوه لدمکی بیت لسر باخون. تماشا بکه هین داوی لکولین نهاتیه و هین زوی دانستاندنان لسر قانون که بکن. لی دموکرات نارازین دبیجن کوماری سیاست لپیش یا جان خلک دبینن. بلا ام پیک و ریبراتیا وی ولاتی بکن به هندی قانون عقلانه درباری کنترول کرنا چکی او پرانیا امریکیان پشتوانی لیدکن. بسادان امریکی لبردم ناوندن پخش کرنا خوینه ریز راوستان بود دیار کرنا هفسوزی خود دگل قربانیان و پشتگیریا برینداران و دیار کرنا یک ریزی خلک جدای امریکا هم بر وان بویرین غمگین. خالد فتاح دنگ امریکا. وەک هەرێما کوردستانê li herêma Katalonyayê jî referandumekî serxwebûnê hat tarxistin û 9 beşdaran daxwazê cihebûnê ji Spanyayê erê kir. Refdarên tundiyên polîsên İspanî li seranser cîhanê bûye sedema nerazî bûlan û li Katalonyayê jî gelek kesên ku dijî serxwebûnê bûne helbestê xwe guherîne. Nûçeyge Ahmed Can Farqîn ji Barcelona ev raport şandiye. Ji hevde herêmên xweser ên İspanyayê Katalonyaya diyekê cotmehê de roja yekşemê ji bo diyarkirina serxwebûnê referandumekî darxistin. Lê hikûmeta navendî a Madrîdê dibêje biryara serxwebûnê ne di destê hikûmeta Katalonyayê de û li dijî yasayên İspanyayê û li dijî referandumê derket. Ji 7,000 zêdetir polîsan şand Katalonyayê. Destar ser sindok û pusulayên dengdanê her siyasetvanên Katalonî jî binçav kirin. Tedbîrên hikûmeta Madrîdê gelê Katalonyayê hêrs kir ji ber ku ew dibêjin dengdang mafek demokratîk û rewa ye. Ev kirin jî binpêkirina rûmeta wan e. Xelkên Katalonî êkul dijî serxwebûnê jî dibêjin em bi vê referandumê xwedî rûmeta xwe derdikevin. Beriya çend mehan ji bilî siyasetvanên kêm kes ji Kataloniya Kurd û Kurdistanê nas dikirin lêjber referanduma serxwebûna Kurdistana Başûr dikarin bêjin ku Kurd li Katalonyayê gelek popülerin. Heta dema ku hîn dibin ku em Kurdin hemî derî li me de hatin vedkirin ji ber ku ew dibêjin neha qedera Kurd û Katalanan yek e. Bi hezaran Katalan roja înê navendên dengdanê îşgal kirin. Bi şev li wir razan da ku polîs dest nede ser navendan. Ji bo çavderiyê ez jî li navçeya Barcelonayê li San Cugatê bûm. Nêzî 5 kes ew şev li navenda kulturê a San Cugatê heta serê sibê nobetê girtin da ku polîs neyên yek ji wan jî Pedro bû ku duyê şevê de hatibû navendê. Wî got ez pir şad û bextewar im ku li vir nobeta demokrasiyê da me. Demokrasya y por fin se podrá ji bo paşeroja gelê xwe li virim. Piştî dengdanê naçim û ez ê heta jimartinê jî ji vê derê neçim. Felîsidad jî pîrejinekê û bi gopalê hat digel hevjînê xwe. Ew dema hestên xwe tîne ziman digirî dibêje ji bo Katalonyayê ew dikare her tiştê feda bike. Katalonya welatê wê ye û ew îro pir bextewar e. Bi dehan hezar Katalonî bi saetan di dora dengdanê deman. Hejmara gelê Katalonê 7 milyon û nîv e. 5 milyon û 300,000 kes dikarin dengê xwe bidin. 2 milyon û 300 kes çûne dengdanê. Beşdarî ji sedî çilî dibû. Tê gotin polîs destaya ser 600,000 zêdetir dengî. Roja yekşemê dema dengdanê dîmenên naxweş derketin. Polîsa desta ser sindoqan û pevçûn derket. Polîs êrişî gelek kesan kir. 845 kes birîndar bûn. 3 kes hatin deste serkirin. Di nav birîndaran da ji 30 zêdetir polîs jî hene. Serokê hikûmeta Katalonyayê Charles Puigdemont got referandum rêya serxwebûnê ji wan re vekiriye. Serokwezîrê hikûmeta Madrîdê Rajoy jî dibêje referandumê li dijî yasayên İspanyayê û gelê Katalan hatiye xapandin.
سه مه روژا سشمه لسرانسر کاتالونیای بریارا بویکوت هات کرتن لمیدان بارسلونای دنگین سرخبون بلند بون و هلوست حکومت آلدجی گل کاتالونیای هات شرمزار کرن. نها سیاست اسپانیای نو کریزکتای احتمالا راکرنا خسریه کاتالونیا جی دروژه بدایه رفراندوم جبو اسپانیا کود نو کریزا آبوری دایه بو اگر کشه کنو گلک شیرو کرد بشن هلوسا مادرید اسپانیای بر به پرچبونی و دبجبر کو اسپانیا ولات کج هریمن اتونوم پکته روژن دورو درج لپشیا گل کاتالونیای او ولات اسپانیای خججان فارقین دنگ امریکا بارسلونا. حق اقدنیس پنابر کرد جه ترکیه ده سال 1999 هاتی بو امریکا او روبروی گل کاستنگ هاتی بو جارنا او برچیما او جارنا جد ده کولانان ده ما لنها ده بازار پیزا یا امریکا ده او گلک ناو دنگه هفکار مثلا دمیجر سردانا ویکر او اف راپورت آماده کر لوی فروشگاه تاخا سوهو تو دکاری همی خلات میدالی وینه و روزنامه این پیشکتنا حقی ببینی حقی اقدنیز خودی چمپیون پیتزا و هن کارندرین سرکفتیه لباجار نیویورک لی سرکفتناوی نه حسام بود وی گلک روجین تاری دیتن دناو دجی بیکاری و رازانال سرجادهیان ترنی ویداری پر دریجن کش مثلا 145 جاتاوی حتی 30 پورتی ساعت ندی ساعتا شد ترن دامم چند روزا چوها 7-8 روزا دا پیدا فرمان اوندا سورا ام چونه پیل باوری ماشین جه شلتر یعنی ایک خانی اونتنن مالام کسی اونتنه پری اونتنه تا چیو در رادزی چون داره اشتری داره نوتو 6 روش کاغدم اوچا یاس کنه مگو که نسکی 6 ملو داره مامه کاغدم او که مدهنه یعنی ها 2 ملو دهنه چند رو شاخه چونه چادر کردنه نوتو 6 روزه چون که داره یعنی رو در ناچه پر درج بروجه بداره پر زور بود وی دابو برچاوی خواه تشتکی بکه لی باور ندکر به وی آوایی بسرکه و به رکبر هناوین مزنین بازارا پیزا حتی 2006 باور ندکر لی 2006 ده باوری من هف وز دکانی که وکم بشخولم دکانی دنی وکم یعنی حیالم طبقی اوکم من هفو لی باور ندکر از ای خلق منشور یعنی کل هرگاه ما من تلویزیون دادی وگا تین دکانی من امال دکانی دوینن و ببین یعنی اویگر کامپیتیشن دومینوس پیزا و پاپا جان اوی یک دنیا ان مزنی پیزا نه ویگر یعنی کدوی چمپیون پیزا یعنی تبک امریکا مال پر انسان ویگر زانن که کیه چمپیون پیزا ها که چمپیون پیزا دویجن حقی دناوا قربالغا کار ده حقی دایی که خوشبیر ناکه و به بردوامی تلفن آویدی که که 3 و 4 تلفنی دیگه کم راجع 50 تلفن چقدر مدیکه نه که تلفنی من نکرد دمت تلفنی من نگریه دلیمون بشوتاندی زنی هرگفت خوزن تبونه خبر دی وگه اجد خوزن هرگف سبیم تلفنی که هر مرا خبر ده اجباری یعنی کت زمان دیات چه به دایک زمان دایک ویژن یا چه به تشبیه ناکیابی به کاتن خونان لوی باجاری نشانسه لگور حقی او بهتر خبات و وستابونه باوریم شانسی نینه باوریم خباتکاریه کت بشخولی کت خباتکار بی تو چهش بیکابه او بکی قنزش بکی لیف خباتشی جارن راستی پیلان حوال نباشتی اشخولی من پره کرد حوال که نیو داره تحف حوالون به حوال دشخولین کرکه کی پر باش بو یعنی بینم بری هفون این او دیدم رادزان من پره گرته من گوته اموی هم شخول دکان کی وکن هر تشتی موکی یک وزانی او هر تشتی مزان و ایج هر تشتی وزان یعنی بینم بری هفون مگه من دکان کی وکن ارتاخی اون دست دکان کادنی وکن حیال مهبون آن دست سورا سال 2080 اروک از هات مالی پریم یعنی و داری بون از هات مالی دریم ایک بکری بون آن دست سورا مدی یعنی اوکتنن والیز مل جوری بو والیز هانی بخوری آن اویا توک برچون رویا یعنی پریم تف دزی پر تف دزی چو آن دست سورا و چاخی سال 2008 بون و چاخی محیال مدگو ده هدش خود دکان کی وکن حیال متین چون نوابه ده دیسم تاویولوژی حقی ده 5 سالان دا 7 فروشگاه وکرن ها او خودی دهای و یا 11 جی نزیک ودیکه
چمکی تاما پیتزاوی نتنه بالا خلکی تاخه دکشینه بله اوج تاخین دنجته. One of my favorite spots when I come here to یک جهن گلک بدلیم لدما از دم روشالاتا برادوی لدما از ترین دم خاری دبی از راز به مویره بو تام کرنا وی پیتزای جبرکو زور خوش و بتاما و نو کوچه جهندیه جنام دو جان و هر خورنه که ناخود از دل خوش دبم لدما بیتا ویری و پیتزای بخاطر و شوی باشتر دبد. ابون 3 سال از تیم شامپیون پیتزا از بیجم همو حوالم بهن جبر گلک خوشه دما دخوم هز بتاما وی دیکم اف پیتزا هری خوشه. از کرنا کاری پیتزا هشت او 2 سال 2010 ده به بلهنگ جیهانه ده قهرمانی جیهانی یا چکرن و زیوراندنا هویر پیتزا دا لفرانسا. جه خوارنگه حقی اکدنیز گاوین خوی پیشی دست بکرو در باسی تاخندنن باجیر بو. اف سالن کو ام وکو دمک کرد بناف دکن جبو پیشکتناوی او وک ریوچونه که درو درج جه کلم و زور و دجواریان تین زمان. صالح دمیجر جه نیویورک دنگ امریکا. تماشاون هجا اف رابطه ما داوی بو حتی هفته به من خیر و خوشیده. دم باش.